cái này đón thì cái shit khá nên là ba cái đó này nghe cái chuyện sam ra sống thum bạc quá hết cái man cái đó meditate to anh ấy thà ni chung về thì bắt hiền thui cái chuyện này nên cái chuyện này thì ngar có ba chẳng cho nên thà để chẳng lẽ anh ấy cùng chân về đón thì cái anh cái khéo ngar chuyện na anh ấy bắt hiền thui chỉ kiểu hiện nên thuộc gì ril gì hết alo lang chiang tel ze la na poni se da pa itharau bin shoi dan ze lin ni se ka ti mai ro chu samza som thum pa ko hi career ro hianin alpan soturin min tu ania ange aron tlana in hian min pol na sa khopa chu wena hian kan ngai ko hey mishing hi kanin shriat sian po le hianin nghe chung cái đấy cho cái này ngay na mà xem machine riêng này cái này shit tiền thì cho nên in hộp khinh na réo hi ông chi này cho số tiền cho nên hey midang te hi min shit chiang tur hian kan tu chin lo hey sometimes we don't let people to get to know us completely because we are afraid that they will discover something about us that we don't like thil cái mania mi gì chalo kan thil chin chalo emo hey cái mani hi min shafia kel tur hianin mi dang hi kan du lo ni chu no ba po ni se chung kwa po unau te po ni se hey kan mi zia te kan in shat hian mi zia in ngai lo na hi kan nei cheu ni chu mi sing dan kan ni chu nin then when we get to know someone, especially the one that we admired, we tend to lose interest on them as we get to know. Hey, chu ka shit chian na chu hey milar te TV kan mu zai thiam kan ti te thusil tu te po ni se an ron kala an chun zanin kananin neli dewin kanin shichiang dewa TV kan mu ring ka chuanin hei an that na khani don ta ma se ta an ron kala an mi an chong dan te an chevel te kan en khanin enge karin lavo ang lo ve hey disappointment hi lo thleng thin as we get to know other people one way or another there is like with something that we don't like chu tiang chuan hi chu kan mishing zia ni chu tuna hianin kan bulami te chau kha kan phone hi hanin thleng tai la tiro kan WhatsApp message mo kan messenger mo kan social media kan thil en du zong te hanin thai kwal sak tai la kan ngamangem tiro tunge kan biak engtin nge kan biak dan tiang te hey phone call la voice recording te hi halin ngai thlai la ta hian ti han chua ve ko ta mai tu ma chu kan noi hor vialo mai thai ni te ro vek ta ke mi pa mai sa ti la kan search engine history te kan en phai chuanin khatiang khania amma ero chu mi pakhat min shat chiang em tu hi han nei tai la chu chuanin imagine that we have someone who knows us who completely knows everything about us and still loves us unconditionally engma min ei lo na po nei lo min mu chiat na po nei lo min mu khir na po nei lo kan ma se kan zong songa min sha chiang em si mi pakhat hian tong tai la anom om turo khami kha om pui rang tai la jing mo that lo de pon ho mo thale lo ta ne mo tinga min lo the manga tiro khatiang hey condition ni chonin engma hey thil clear na lo ni chu condition nei lo min mangai tu hi han nei la
anwa mani min du sak tu min tu te bula hi anwa mani chu we enjoy being with someone who loves us, who cares about us. So nin chumi chu pathian hi lo ni reng mai ani chu so nin and that person who loves us completely without any condition is none other than God. Like He knows about us, even the numbers of our hair. Min shet zian zia chu kan samzai thlingi da ria. Kami kha Bible chang an shawon chuan mathaya bung som chang som thuma khan o mo kan soi ve zia Bible chang ngan lo she lo pal nge sam thlenga hanin shet chu ra phak ro tuna mi pakhat a schedule ka ompui ni mi alo hi a tho hun a toilet kal hun a chip chiar la tongin han she dai la iwa lo ve kanin lawang tero khatiang kha ani ni chu mishing chu ma se pathian chuan kan samzai pakhat po hi lalpa he exai ka hum ti la ron soi chat thayang chati khop chuan min shi chiang ani chu. And we have someone who knows us completely and loves us and still accepts us. Chu pathian chu engkim shetu ani a chuan engkim hi ashevet chuanin engkim hi ashethiam vet bokani chumi chu pathian chu tunge ni who is this God kan ti chuan hey omni attributes of God and ta sapin ming an vuani chu omniscience ti te omnipresence, omniscient, omnipotent. Pathian ming clear na ania. Chumi chu enge ti chuanin omniscience kan ti chuanin God knows everything ti nani. Chumi chu pathian hian engkim a shevet ani. Omnipresence kan ti chuanin pathian chu God is everywhere. Pathian chu khoi muna po ti nania. Omniscience kan ti chuanin God create everything. Pathian chu engkim siam tuani. Chuanin omnipotent kan ti chuan pathian chu chak le ro pui. God is all powerful and almighty. El Shaddai kan ti hamo. Kha kan pathian ani ni chu. Chumi chu he sama hianin zasum thum pakwa hianin Davida hianin pathian kha ashachiang ani chu. Davida le jopa bua hian he tiang ang dewa thu soi hi jopa de chi a hi ani a chon Davida nin hian ani. Chu ani a pathian shiat na hi te thai ani lo. God's knowledge is immeasurable. Hey, I feel. Anyway, achan chu min she chiang ema ro athuk lam azalam asan lam te han te taila pathian min she na hi kan te thei don lawani chu enge Davida na ti olal pa ngun takin mi en chuak la mi siang che te pathian ni ting kan kam be ngam ngem Lapa, pathian hi, even though we know that God knows everything, sometimes we try to hide it. That is us human. Hey, pathian hi engkim shetu ni ti shemai la. Pathian ne na chang hianin biruk hi kan tum thau. Hey, excuse te kan siama tro. Mase kan chungril berpoya shesia. And like David, are we brave enough to ask God that God, search me? Kan chung ril hi, kan chung po hi thlit film lo chu anane tero kan chung ril phe hi chu ang tianga pol lo tur nge niang. Mase David a hian inge ti chang khada chang ruk na kan en chuan mo. And in the opening he said, search me and know me. Min zong la min xiang che ti min sa pa a literal la no translate chuanin kan chiar thla zai la nge ti kan kal le kan thu te min sia a pathian siat na pathian hi engkim shetu ani zia mo omniscient pathian ani zia omni ti su all hey vai ti na ni chu engkim shetu ani zia kha ania chu kan thu le kan ding po
Chuanin enge kakal le kamu po ati when we travel and we rest at home before he goes before us. Chuan kan tan zong po shevek every actions. Chuanin enge ti eta hin changa chuanin kachunga ikuting ngata reassurance pathianina I minshiat na makle ro puilu tukha engkim action athil ti zong po kha pathianin ashiat vek awang khanin engeti such knowledge when he realized that God knows everything about him, every actions, and he says on chapter 6 verse 6 he says such knowledge is too wonderful and too great for me to understand. I cannot attain it. It is unreachable. Chumi zunge chu shiat na chu amak lutuga de. Amak lutuga mizawayan asang makapak lawani dia enge masesa bayanin chu shiat na chu amakin araw pui lutuga englo kashathiam phalawani de amak lutuga wangchuan chumi chunia kan pathian min shiat na hey pathian hianin min shia ama chu engkim shetwani ti asia chunin sam chang number som pasaria pe chu ninge ti lalpa davida thawin lalpa enge mi fi ang che ti ka ngai tu na te hi fi ang che ti mo test my thoughts and examine my heart ka thin lung te hi fi ang che ti chunin chang som hi pali thawa khanin number som de pali thawa and pathian hianin he knows the secret of every heart ade kan thin lung chung nga kan lo thu te po hi pathian hian lo shevak mai ani chu chuti khop chuanin davida hianin pathian shed na ro puil tu kha enge ava fakani chu David acknowledged the fact that it is impossible for him to deceive God. Pathian hi bum thayani lo pathian hi kalbosan thayani lo ti kha pathian hianin davida hianin asoyani achan chu enge pathian hian kan ngai tu na po hi ashevek sia chuanin ama ne na chang hian engma hi thu rup thai ani si lova mo hey keima ni ngai tu na te po kan ngai tu ma kan ngai tu na hi sentence a thu a inform ma pon thu a kan zum khom ma po hianin asia chu ti khop chu min sia ni chu chuanin chumi chu enge ti chon in other words David is saying I am an open book to you keju lekhabu in hom ka ni ti hey lekhabu in hon chung kan share thai vak toro chunga kha khatiang khanin pathian hianin ashet chen zia kha ani a chumi chu min shet na hi amak lu tuka asang maka phalawani ti it is too wonderful that you know me keni ring tu de tan chuan he pathian ina min shet na hi lo lama hian lak turani lo achan chu enge as a believer we shouldn't be scared that God knows us completely because that is on the verse 5 it says you lay upon your hand upon me that is reassurance hey khamwan na ni chu khoi muna po khalera po omina mi ten min pui thailo po ni se pathian kan ne na reng tu ani sia kha kan shet chian chuan hlau tur kan nei lo ti na ni chu mase pathian kan nei lo ero chuan kan hlau thin pathian hi kan nuna alal lo ero hi chuan hlau thon na te min ron man thin tiro chuan kan kal tlang zelanga chang sarina atanga som pani na khaninge ikharau ne na tai khoyange ka kalang I ma ta hi khoya nge ka tlan bowang zo na ania ma se zo na channa lo rhetorical question ani hi where can I go, where do I flee from your presence? It's a statement. Hey pathian de na chang khan kalbo na tur a lo zia kha asoina ani wang khanin khoyangi ka kalchuanang ati na ni
chu ani a chuan vana hanlo ni chu ta chuan ni om si siola han kalila chu ta po chu ni om si shem hun mo chuanin zing khazar tu fin re top te ya wa omila chu ta po chuan ikutin min hruayanga ikut dinglamin min la chel don sia thimin mi khu bo tlat ma se kavela eng hi zan thim ni se timaila thim po in ilaka chuan eng ma hli anei lo zan hi chhun angin a eng zo kani itan chuan thim le eng hi thomun rangani amen hallelujah pathian hi enge tekha pathian hi engani tekhatero Johanna po God is light there is no darkness in him chu enge ta hian a soidu he is everywhere God is everywhere abulchana khan God knows everything now God is everywhere pathian hi omnipresence engkim khoi muna po om tu ani khoi muna po om pathian ani chuanin pathian hi kan hna a om wang ringot hian have we ever just praise and give thanks to God for his presence lalpa kambula i oma wangin kalome ti tok na te hi chu chawalom thu soina te i nei tuem lom ngoi na kambula a oma wang ringot hian min om puya wang ringot hian thina lim ko rom po zo mai la thil thalo reng ka hlaw lowang nang kat ne na i om sia motor kan chuan te zing kan tho na kan kalpon every day every activities that we do daily have we just ever thank you Lord for your presence with me today lalpa voina minom puina awang hin kavan lom tak em ti ringot te hi praise worship ani chu me chu la kher hi worship ani lo chu de chu pathian fak choi moina ani Jonah kha turo tu nge pathian ma tang yan tlam bo tum to Jonah kha bung khatna kan chiara Nineveh ko kal turin tia who tries to run away from God Jonah and Evile Adamateka pathian ma tlan bo an tum they try to run away from God even Adam but tlan bo na om lo pathian in khoya nge awa zong mu tho Jonah te kha longi la kala longa po an moi bera mut na te ba in sia ma te ro pathian ma yanin katlam bo do na tia chuanin bung khat chang thuma khan kan ba chiar thei kada anin ania enge job chuan na ti shem mun po hi Job says Saul is naked before him and destruction has no covering ati chu shem mun po hi ima chuanin saruak angin alang tlang vekati chuanin enge thuving te bung som panga kan en pon enge te pathian hianin hey hell and destructions are before the Lord shem mun po hi pathian ma a oma so how much more the heart of the son of man ati shem mun ringot po hi pathian ta na lang tlang vek I saruak anga lang tlang vek ani chung ani phei chuan he mishing hi engtiang khopin nge pathian ma hian afiang ati du na ni chuan pathian hi khoi muna po eng muna po God is everywhere anywhere and there is no hiding place we cannot hide away from God pathian ne na tang bi rok na lo chang riat na kan en khan toro wana hanlo ni lati wana lon tur chuanin tuna if we are going to heaven now God will not take us up kan thi photangai ni chu death thi na ni chuanin chang ko chang so mai nge ti jing khazarin tu fin re ta te han kan kalila ti distance soi thil hlat zong hlat taka po kalba wila chu ta po choni om sia ti kunani chuanin thim min khu bo se ati even darkness cannot hide away from me pathian tan hianin thi na hun
le thim hi zia nei lo ti na ni chu mo death, distance and darkness, you can't hide away from God. The only way to go to heaven is death. Seol. Hey, Seol hi manang laya nge research ko dia hemi an hun lai chuan thil hlau om le thil thimber ti mayang mo rak thak ber an soina chu shem hun Seol ti hi ni chumi chu ani a chuang chuanin jopa bungsom ni pania chuan enge ti Hiana soya saping kalosiranga. On Job it says, God can't see what I am doing. How can he judge through the thick of darkness? And then on Job 34 he says, no darkness is thick enough to hide the wicked from his eyes. Job chuan ingeti pathian chuan in thima ko ompon pathian chuan min hu thei lovang atia ma se Job bungsom thum palia khan ingeti niloe thimpo hian pathian atang hian min khu zo lo min thuk ru thei lo ani ati chu tiang chuanin pathian ne na tang hianin John abong khada chuan pathian chu eng ani mo pathian chu eng ani God is light and there is no darkness in him at all pathian a hian thim hi a om lo chuang chuanin mi then kha chuan thim kan hlau some people scared of darkness and some people walk into darkness. Attenzu thima kan tlan lut. Zonin attenzu thima jang run chua tuman some people try to get out from the darkness and some hides in the darkness. Attenzu thima an biru. Chu thim ka soi chu nge hebi light thim ni lovin sual poni thei. Eng thima nge biru kan tum pathian ne na tang hian. In what kind of darkness are we trying to hide away from God? And still knowing that God is everywhere and anywhere and knows everything. Pathian hian min she chung hianin engtin nge mi mishing hi kan lu zia hi tro enge Caesar mo ya khan nge lu hianin I do thei atar lang atia there is a song in Mizo that says stubbornness, human stubbornness shows the patience of God, declares the patience of God. Atia. So we pathian na jangan mase thima hianin kan kum khwa thailo. Eng nga kan chhon chwa pu na ngai. Hey kai po ni se enge eta protest me ka soi to thawa nuna harsan na tegan to ka tikhanin depression mangin kumtel mai kha khata khanin sualin minron sualin depression mang khanin kanun khamen ti chia da tumani mani nun in ngai lut lawa hey depression nei hian mo mi hian hey midang chon kan oil depression lei nem khwa po ka lei nem man te heta khwa khana renga heta ilo kala aming I shezok mai ni kha anat na ming kha ilo shezok mai chawani chuang chon depression hi depression hi mian depressive in aril ru na we mai ti lam ani mi ala depression hi nei ula tu ma hi kaltlang tur hen do lawang Indian in kutbong in midang kutbong turin na tulog turang siya hinyang asya zia chu ngay tuan na himo engting ka thiyang ti chaw hini chu bak lo chu ngay to turi lo mutla thai si lo khatiang khanin enge khan nat namang khanin suali na minan beve tak mai chu athi masin nun hi hey eng po hi hey ka ru ma tang pon ka chuak pai lo zing ka tho le te hi ka nung le ta de ka nun na wang khanin ka chak ka thi lo wang khan chuti khop chuanin kha thi ma khanin setna kha min phuar ani chu ma se treatment de ka la treatment ka ring box si lo machine in min ti dam thei lo
pathian ni spiritual warfare ni ti kan nuna khanin tharau in dona ni ti kha ka sha chiang sia ma se ne dan ka sha si lo ko shan buai chho vel ka ra khanin ko shan ke chia te ha ke ma pa khanin tharau lo ma hen ke ma aya tor khan om ka sha lo a chan chu I chu wang zo mo ka khanin hei I in tuna jong kan ril ro dam vek towa engwanga kan la no ponga khang lai chon engwanga ke che he an she lawan du le pan chu ka ngan ti chon en e kan te han zui ve dia dia ka kha ne mai ta ma se a poi zia chu rong bol na reng hi mo I ko shan hi mi mal tai mo kan ti chuan buai na hi a chuak ze lang tu rong nge kan bol ko shan na din chan hi enge arong kan bol hi isua chawani ti kan hriat chian chuan mo in ngai tlom na in pha niam na mi ke vasil sak thei na hi omasin a chan chu kha ko shan ke chia khan ka tharau nun kha asok chelu tuk kha bek ina ka in kho ma ka tharau atui hal si tharau cho ka zonga bek ina in khom tur khan khata khanin thu soi reng khan nung kha ka mulo in ngir ngau engma kha sha thiam lo mai la ka tharau kha na sha thiam tlat mai sia ka ti khanin ka boai lu tuka ma se pathian in pushila kha ai I pushila I school ka lo te pushila te englo khan ti han ka vatla na hei I ting khanin thim khanin be tak te kha min ron be ani chu ti khop chuanin I ke ma kha ka lo englo ka lo tal ve khan na mang khan chuanin I kum te kan la tling si lawa kum kan thlin lo chuanin I enge school ina min ti da ma min lak pu yang khanin counseling te kha kal zel kha ngai sia ka doctor te pon be dong doctor anin kha ka tiang vel khanin I enge en kol kha har sa min ti asan chu I ma se pathian ne na lalpa I pathian boy ka fia mon ne chu chuanin pathian ne na pu khanin I pathian te kha ka ring to lo hian ai kha bekin an kal le tai la Christian ring to ko shan kan in ti ve sia ngati pathian thu e tu rom lo tin I min pui tu kha pushida ni na han tlan na chu lo se la chuanin buddhist pon min ron pui se buddhist han ka in let duang chu ti khop chuanin ka tharau kha I atui halin pathian chua na tur kha thima ka tan na atang khan chua kha ka du tuk kha tu po kha va pan kha ka du to me ni chu zana te hai po se ma te na kan oma zana hei motor te ron kal she na te ron la pa min chan chok lo ni chu na te zana kan tu na chan hei ka chian nu pakhat aron kala ani po depression nei ve thin thawani a pathian la chok to hei pathian that na chu mo khang har san na te kha ahun la chon a har sa em a she ma se tu na chonin kan soi khanin pathian ti dam na kan chan kha hei aro puina pon chho nang khanin hei nui vak khan kan soi ni chu chonin kanin thei kanin ti lum tum dan te khang story te kanin share khanin kan nui vak ani chu chu pathian that na ni pathian na hei complete healing ti dam na fam ki min pe to je kha lo langa chonin zana te dar mu thei se lo zan dar thuma te hei mutrai lo tu te mo hallucination te mi te hi lo te hi mang hianin a mu thei mo khaten khanin enge kong pu ya khan ka ba chu lalpa min chan chuak lo hi chuan tak ani chuanin enge ta hian kamunga motorin min chi langa enge motor run tlanu ka thau mi lawang ma se omani chu min chan chuak ang ne pathian ka chawani chu a chan chu chua ka du si ngai na ka si lo ka chuanin bible bo ka chiar thau ka chung trai thau ma se enge keima khanin inti dam theina kha lo chu ti khop chuanin akum tel khanin kum khat chau bo ni lo khanin kum thum don kha ti khanin ka suffer ma se pathian that na chu thina jang ya min chan chuak ngun to kani zo pathian hi God saves me so much from the death, like me trying to attempt on suicide because of my depressions. Pathian ro puina hi ka mun na salu tukhi
pathian hi lo mi hian pathian lo ti hi min ron ti ta se chu rin na kam mo zo kang I would need more faith to believe that God doesn't exist than He exists. Chúng mình suka soi lu na chu nge thim ma changa pathian ya min lon lak chho kha an tram mu fang tiat lek po rin na ti kha ke ma hianin a chiang le to ka ni chu kha ta khan lal pa I ka rin hlel na min puila cái in me cái in ngai to na chu mom pati kan chia aral to aral vet to takha tian athi do na a ing ri ai re ang kha khatiang khan ka in hei ka kharau ha ka eng no ni chu chon khata khanin pathian ne na khan lal pa ka rin na chu chete chawani hi heta chang ya min la chua ka ni chuanin ti in enge kadam chungin ka fakang chika te pathian he ka in lana te khanin chople chide min la chuak me alo ma se pathian khanin ama enga khan zoi min ron kal chua tirani chu enge athu chiar nom le ti na mo ama biakina po kalila min in mir no na le eng lo kha om ma se I ka kharau chu kha mulo ma ila lalpai he mi atang hian thu pakhat thumal pakhat tal ka ne na lo soiro zir tur min pero tin ka trong trai dan te kha lo dang ta thi mi ka mu dan te kha lo dang ta engi mon ni ve bi ka le ka ti na hey ke ayan bible and share them big chong nei nem ka lo ti ve na khang te kha kaima perspective thil ka clear dan kha pathian kha min ron thak sakani chu enga kal chu ni hallelujah chu ni chu mang chuanin eng thi ma nge eng thi ma nge I biro in what darkness in what cave are you hiding at what cave enge sexual immorality ami mo mi pat pai chian na man dik lo ko nga mi rin lo na ko nga mi pathian in ithil ti kha adik lo ni ti asia ti reng chia ma se itilui chang na thima kha nim ni I biro ron chuak ro pathian hian mo dam na fam ke mi an nei sia hi hey ka soi fiat hiam ai pian man ke ma hianin a chiang ani chu wang chuanin ke ma hi pathian ro puina in mu chun he ke ma hi ka ni tok mai ka thi na thi tur le hianin dam doi te hi overdose in ka par na sa sin hey ti hian ka hu ma chang le over counter mi de ka vale ya soft drinks in ding hai ma se pathian in lalpa he ka eanga ka thi chuanin I thu ka thi lo chuanin enge min chan chua ka ne mai tingin pathian hi kan nor na sang ni chu chuanin ka teng khanin enge ma se pathian that na chu amma bel tu le amma a rin na chete nei tu po hi amma ne na lo shoi chin pathian chu thim ani lova God is not darkness He doesn't live in darkness He cannot be with darkness He is light enga chu wang son amma zui tu te po enga tu ri min du ani vena hen kan ring tu nu ni in enila mana ring tu kan ni to a ke chu pian thar ni bi po kan nei lo ti inemo o ka pian thar hon chu sang kha za kwa le som sari something a khana ni tianga kan eng lo ma se vo in huna mi te na inuna ra an la mo lo chuan eng thima emo tal chon ila tang aniang tro chuang chuanin ring tu kan ni chuan as a Christian we have to progress if we don't progress and if we are still the same person as we are from last year then we have to look at ourselves we have to examine ourselves what needs to be changed what is wrong ring tu kan in tia kan mi zia le kan dan kan thil ti tu anangai par ani chuanin kanin enfial le ngai din ani chuanin don't distance yourself from God pathian hit latsu pathian atang tlan bo tum su isual chuan a chui chuak tho thawang je ti ni kha bible
chuang chuanin kan sual hi i sual i kal thui po le nge kan nunga thu soi tun soi khan kan kal thui po le kan tlak na sang ne mai mo kan in chir na tamani mai ani mai chuang chuan evi le tamate po kan bon tum jona po kan bo tum kan bo na reng reng om lo pathian ma tang yan chu i chuang chuanin pathian hi engkim siam tu ani awangin God, because God is the one who created everything. He is the creator. And He is all-powerful. He is omniscient God. He is omnipotent God. Engkim siam tu le, engkim ti thei tu pathian hi kan nei ani ti hi siang bo. Chu wang chuan David a hian enge ti som pathum na tanga top thleng kan en khan mo ti He made us and created us. And He knows the best for us. Kay man dia yan kanu pum chunga chang dinin ko mati. Eta yan I achang sompangana pay kanen chuanin mo engeti kanu ina min pai aniti o nu ina o na ka ve aniti a in shet ma achang khanin pathianin min sheto. Aro puitiro pathian min shet na hi kan engkim mai hi alo shevek mai ani chu pathian hian kay ma ni chung ril zong zong sap chuanin engeti you need me. You made all the delicate inner parts of my body and knit me together. Hey, la piar hi la hiam piar chuanin la tlar khat chuan ya kor pakhat ti tur chuan la tam tak ngai ni tiro khatiang khan knitting piar khom pathiani na min siam dani sa ba chuan min piar khoma ti chuanin hey delicate part of me kan chunga kan thling kan peng zong song te hi adu dan thlapin min lo din fakani chu He made us and created us exactly the way that He likes. And on the 14 He said, you made me, I will praise you, for I am fearfully and wonderfully made. New Living thank you for making me so wonderfully complex. Hallelujah. Lalpayan tiro magtak le lau taka din kaniya de nu pum chunga chang khan chut ti khop chum pathian chu min sia in min siam ani chu leile van siam tu po pathian ani and I still don't understand it when it clearly says on the Bible that God He created us, He knows us, He formed us before the mother knows that she is pregnant. God knows us. And how can some people still accept abortion? Hey, now they say abortion is not sin. Australia, every year, in Australia, every year, 99,000 children are killed. Kum tin hi mi sing kwa le sang kwa nau te ti tlakani tha ani chu pathianin adu dan takamin siam ani sia tro chuanin chuda chuanin I enge pathianina makle la takamin din amma anga God created us like Him, His image chu pathian thil siam po kan sa zo thin lo ani chu diang che chu mishing kan dia tro kan mishing puite po kan va za zo thin lo and we don't have respect to other people. We should respect other people no matter what stages we are at or what kind of a person we are. Eng mishing po nila pathianin adu ang takamin siam awang hian mishing reng hi kanin za ton turania kanin mangai ton turania kanin pui ton turani chu pathian min du da ni pathian min siam dan po ni chuang chuanin hey I kan chat lo na kan I chu abortion a chuanin kal le tai la chu abortion zinga chuan kumsom paria ta changa kumsom ni pakwa noilam te hianin I anti tam le zualani
nào tít lạc hi chú mi om zia chú enge tu lai khove la chuanin this time we madly fall in love and we quickly fallen out again mangai na hi rang takin kan zuang lu tam mangai na hian rang takin kan chuak le thin in nei na po hi ni se chu wangani pathian ron na that sia hi hei ka thalai pui de po ni se like that's why it's so important to ask God for your partner nu le pa te po ni se Billy Graham an nge soi ati zonin I afa te ho ne na an tet lain I aching chit puya okay let's pray for your future husbands and wife ati nu apa khan afa te mahun tur an nu pui pasal tur kha atong try atong an deal dei to apoi mo zia chu wang chuanin du hi a ka mangaya lom ti wanga in nei ri ngot angte thil tha hi a chhuat tam lo chuanin Billy Graham to nge soi ti chuanin in nei hi school la ni lo kanin ngai zonga a thana in nei huna hian an thale mai lom ti hi osam do hian soi than chena tero ani lo lu to school in nei hi school la ni lo ati chu wang chuanin in nei ma atanga in chin fel vek tur hi lo nia ma se pathian du mi pathian ina nei turam in ti mi kan thlan hi chon mo kal swal hi om ngai lo har san na mang an na beiton na lo thleng ma se Krista apum khat kan ni to mewa wangin in mangai na mishing in mangai na lo pathian na thanga in mangai na kha alo chua tlat awangin in thenang ti mai mai kha chu a ri lo o I jing felang I tong tra yang ti in kha Christian nu pa nundik le Christian I nundik chuani chungang chuanin keimani a hianin I karon peng thui de wala kamin chu theuna chutiang ni wang chun pathian hianin bin sia pathian God makes us so wonderfully complex He made us wonderfully and fearfully chungang chu pathian ma hianin ikalang u enge siam that tur kan nei kan nu na hian enge siam that ngai tuna hemi iPad hi Samsung company ni a lo cheta se a chunga mi hi chia se iPhone a ka vakal don lo Apple company a ka kal don lo if this is broken this is from Samsung company and if this is broken and needs to be fixed I will not go to Apple company I will go to the person who created this the company who created this he siam tu company te ne na mi ka kalanga ka siam tirang chuanin adang enge tlom de ti movie kan ti mo khatiang fel kan cha ani chuanin a tharei lo viawang ti movie street light eng te so ka cha ve oi ka pa na wa le to ma kim ti mo in bo zor se le do ya so adu tak mo ta street kan driveway so zing a thim thei ma mangson kalaya om zia so om lo lo to ka kada pia kyan ni ban che tak ka te se so enge thil dang asiam tu ni lo company ne na kan kal chon a dai rei ngai lo atlo lo chiat huna nei le tho ma se asiam tu company ne na to de po ni se kan fakal chuan a dai rei a poisa kha a phu tho chu tiang che chuanin Samsung company nei an sha chiang berawangin a sha chiang ber tu ne na kan ka va pan mai ani chu tiang che chu min siam tu chu lalpa ani a min sha tu le min tin tu engkim sha tu hi pathian ani awangin ama ne na siam that ngai kan nei chuanin lalpa vati mai kha kan tan chuan a thaper ani amen chu wang chuanin pathian ma hian ikalila lalpa ka thinlung hi min zong chuak ro search me God and find me knows my heart and fix what needs to be fixed let's be brave and go to God who knows us the best pathian in mo min lo shil mayang pathian in min lo ching fel mayang chuanin enge atop kharna khanin I Davidan enge ti chuanin
Olalpa asom non le ni achang tir ber chang khatna kha ni olalpa na ingun takin men chuak la men chuak ka mishita atia somni pathun somni paliat khan engeti olalpa ngun takin men chuak la ka thinlung hi siang che mi fiala ka ngai to na te hi siang che tin keima hian sual na kong reng a om nge om lo en la chatuan konga chuan min hruayang che pathian ma hianin kalila lalpa engkim she tuini engkim siam tuini engkim ti theini om lo na reng nei lo I ma ata hi khoyang e ka kal chuanang chuwang chuan thima biru ka tumna atang hian min la chuak la he thim ka ta na atang hianin ron kal chuak ka duwa engting nge ka sha si lo min puiro lalpa ka nun hi I siam that ngai om hi siam thaturi min puiro hwai sen na min pero kan ti hi angai thina ni ka trong try na hian hi ka chamje thina when I pray I always say this verse I said God search me and knows my heart and tell me what needs to be fixed anything that is ungodly and anything that don't glorify you give me the courage to throw that away and give me the wisdom to know the things that you don't like in me. Search me. I always pray that. Pathian ne na hian ka trong trai thin lalpa ka thin nung hi men chuak la ka thin nung hi sia la ka ngai to na hi sia la pai ngai le fel lo hi pai chuak thei tur le shathiam thei turin min ron sia tir hi lom taka kalau pom theina turin hwai sen na min pela min ron sia tir na chu ro shathiam thei turin fin na min pela min ching felang che ka ti thin pathian hian in zoi in hey click hian in min kan fel nga lo ma se ring tu kan ni chon ma kan son zel turani ring tu ma son lo kan ni chuanin vokhi vul ta la thang mi alo se engting nge diang vok thang the kala vul lo ka se lo ma se vok thang thei lo kan nei chuanin cho kha a e tam tho sia te ro ma se khatiang che kan ring tu kan nia kan than lo chuan kan in en fi angai ni lalpa min song chua kang che kan ti ve hi angai ani chuan ve nai kai poni se hey ling no tak mai pathian ne na yanin ka in lana hey missionary ni turin ka in pe ti po ko shante min sheveka chuanin pathian na kong min hon sakani chuanin enge ko shante shiat puina pon khale atang khianin rumpol na lamte kumina tan chuanin thani chung vel pen chuana kum kha pathianin min buat sei saka chung te po chu pathian thuni se pathian hian min hre chiang sia ka fel lo zia le ka tlin lo zia hi a hre sia lalpa ka zakani ka de ka zakani chu achan chu ka tling lo sia lalpa how can I even have the thoughts of being a servant to you knowing that I am unworthy and I am unclean and I am a sinner and I feel ashamed of myself mase pathian so ani ngeti achatna akhongai na amma a kom phot chuanin pathian hianin min man du lo anei lova pathianina ati theilo hei pathianin ti theilo anei lo hi kan ti thina adik chia lo achan chu we used to say God can do everything but that is not exactly right there's something that he can't do min mangai lo hi theilo pathian hi thima a theilo enga cho God cannot not love us. He loves us completely, unconditionally. Kay poni se pathian mayan ka insit na ka ilo eng lo ve na hay min shoi na te ka ngai to hianin bol pathian nung sui lo thei lo ka ni se hi
kan nu na hian a chiang sia ko na a chiang sia khata khanin pathian no kashiat khanin keima chun kan na vel po ka in hlan khanin ka sun khan keima ka in sun khan ka trak na sa ni chu hei na ban mai le sum lak lu to lo mai hi an ni lo wa thil dang tam tak hi ani ni chu sai chu lo tam tak a oma ma hun te po khatinga khanin keima ka in sun khanin hei na pana khanin ta hianin Friday zana nen lapa min kawani ti ka du na mai ani lo min kawani ti ka chian ma chu ka chok don lo ate ka lu do be mo hei mi a chen ha chan testament sa lapa min kawa ka tlan chian ti te ka yin pathian o ka sia te reng nei ka ai ang lo thei thla ka tu ka pathian o sia tur te ka hei ka be na sa vein pathian hi ka zong na san ka aw na san zo mo chang so ne dalwa chu bi zu ka tianga mi o ka sia lo cho pathian o sia tur hin pathian hi ka nor na sa thin ni cho tin khanin chu da so nen Friday zan hi ne na ba na chang ka tlang ha la cho nen ta hianin ka thua cho nen dalwa o ka sia ma chu until I get a confirmation from you that you want me to serve you, I will not leave this place. And I stayed in that crying room. And eng mut kha chok to se eng ba lo theng thei si lo trong trai tur bo she to lo ma se tia zan dar ni zing dar ni vel ani don khanin hey enge learn to let it go ti hi lo theng ni so hey thil hi nget takin von su kha hi zir ro de khami kha kai ma lo thleng nei chu chong khata khanen pathian en lan chu ta po ka la ring chong lo ta pa te teng lo de ma se ti khanin sang ni le som ni pathum March kha khanin pathian ne na khanin ka in hlan khanin keima kha ka keima min kha na keima ka in sun na khanin ka trok na sa ni chu keima hai enge ka uya ni chu thil lekha ha takin ngan lo zira chunin enge student loan te kanan nei chawa khatenga hei malam hun kan thir khan mi te na thian te na hei he covel materials mo in le lo do pui pasalan nei pe chonin enge ngai tu atura tamani chu chona pe ten kai pe zo thil hi kati tur hi se thlap plan thlap do mi kan ni wang hianin enge harani chu spontaneous te wakal hi khang zong pathian kha min lo ching fela kam ya khanin khata chang kha chon keima hianin hem na po hi ron lut zokin hei fa uber te kan lo ni anu le pa te pon ni se min lo ringa thil tam taka anan soi le te hianin lungai zok na hi chu alo thleng thin ma se hei ka thing kha ngal thei do ni chu pathian khongai na wangin khata ma se khami process ti tur khan pathian ne nan lan pa min zong chuak ro lan pa ka thin lu hi shero lan pa ti in he bible chang mang hian ka aw na sa thin ni chu wang chon vana hianin ka ring tu pui ule naw te po ni se pathian ma hian kan bo na lo ti siam u pathian ma hianin itlan lu to pila pathian hian min siam tha thei ni ti hi sia angu ti kha karon ka soi thei ni se pathianin thu kan soi te thalai om ni chuanin malmin som sak ro se kan chong trai lo nge ka chut le ka ding ni sia ring chin avangin ka kalle ka mui mi en mun china ka om dan zong sia
Enough.